ngiyambingelela abantwana benkosi evule ithi phuze abanazalwane. Inkonzo sabatha lasemini siyiphathela umfundisi uKhoza wakhona lapha ekhaya inkosi imbusisi. Umthandazo wesabatha imini sabatha mayibe inhle kwabangcwele. Thixo obaba mkhulu wokhokho bethu ngiyocela umshumayeli wami ohloniphekile umshumayeli uNtuli wasosizweni Thempeli angelekelele ngomthandazo inkosi yombusisa. Amen. And the English must cook standards. Amen. Baba ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha onyazi. Amen. Ngibingelele emakhosini akithi ohlanga abafundisi abahloniphekile abavangeli abahloniphekile abashumayeli nabakhokheli bonke abahloniphekile. Ngixolise ukungabingelela lendlu bakithi ngegaba zabo abahloniphekile nebandla lonke elingcwele lonyaka wezulu. Amen. Siyabonga ukufika kwezulu endaweni yakithi eMsinga emzini oyingcwele wasesimangalisweni lo esawupha unyazi wezulu. Mzukwane lufikile lapha lusilethele u1 day babe selisipha leli gama ukuthi kusesimangalisweni. Ngesikhathi lusipha leli gama ziningi izinto lapha nje endlini kaBaba ezazingekwenziwa. Ama-balcony lawa akhona ayengakenziwa ngalo hlobo oyilo ayilo manje, kodwa uBaba wathi kusesimangalisweni izindlu zonke zendlu enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha zazingakabikho lezi ezikhona ezingemuva. Kwakuyindlu kaBaba kuphela ngaleso sikhathi. Siyabonga-ke ebukhosini bakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuthi uNkulunkulu asilethele wona lo 1 day akasilethela wona, ngoba wasilethela lo 1 day nje ngoba amandla ayesemafushane kwase kuhambeka ngesisu njengenyoka. Sathi aya ke sibize uNkulunkulu uzosidabula uNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu sazalwa kabusha. Sahamba sawuthintitha emabhenki, sawuthintitha ebayeni. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi amadoda kulesizwe sakithi emachumini abe neqhaza elikhulu ukwamukela lo muzi oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha isimangaliso. Amadoda angakholwayo abe nomnikelo omkhulu awenzile. Uyinduna zenkosi zahlala phansi zeza nomnikelo omkhulu ezawenza. Induna yayikhipha 1000, induna zesizwe salapha emachumini singaphezulu kwa44 induna ekhona, kodwa zilapho nje 34 or 44 ukuthi uma ungaqhathanisa ke zazikhipha 1000 zeza nomnikelo ngangaloyo. Kodwa angafiki kakhulu ekuncomeni mhlamba abantu abasisiza,
kodwa ngingena nje kancane kikho lokho ngoba abanye bazongikhohlwa bese begcine bethi angizange ngibacelele isibusiso kuNkulunkulu. Kukhona nabantwana baba lo muzi sawuqala ngo2017. Angazi ke mawubala wena 17 kube manje iminyaka emingaki. Noma ungabuka ukuthi mhlambe sawakhe isikhathi eside kodwa kukhona la sasifisa ukuya khona noma singakafinyeleli kodwa kukhona la sasifisa ukuya khona. Sizofinyelela uNkulunkulu mesipha amandla ngoba asikakafiki lapho sifuna ukuya khona. uNkulunkulu ke mayefika ezohlaba isoyi kukhona abantwana baba engicela ubacelela nje isibusiso okuyilokhu basebenza kusukela ngo2017 nalamhlanje basela ekhaya. Abazange baye kubelungu beyofuna umsebenzi basebenza la ekhaya besebenzela iphalishi. Funeka ngabe baganiwe manje abaganiwe bathi soze siqede umuzi kaNkulunkulu. Baba ngibacelela isibusiso labantwana ngoba kusabantwana abancane abasafisa ukuthi bakhe imizi oyise kodwa kule minyaka nje mhlambe u8 babo phezelile ukuthi bazohlala emzini kaNkulunkulu bawakhe uziphele. Baba siyabonga noma umhlangano usudlula kithi kodwa ngeke sisho lokho ebesikusho ngoba sonke besithandaza sithi awunkosi engathi ubaba unyazi lwezulu lungangena esimangalisweni ngisaphila. Sithandaza lokho ukuthi engathi ngingangena ngisaphila. Usigcinile uNkulunkulu wangena esisaphila. Sizosho yini ukuthi engathi ke sesingahamba ke manje base usengenile. Angeke sisho. Sizothi ke Nkosi sicela ukuthi angathi ngokuzayo uNkulunkulu besikhumbuza afike futhi sisaphila. Kodwa kufanele sithi hayi Nkosi sikubonile ke ngoba besithandazela ukuthi ube phambi kwethu sewukhona ke usungayenza intando yakho. Ngeke sisho kanjalo ngoba akekho ofisa lokho. Ngicelela abantwana baba laba engikhuluma ngabo ukuthi uNkulunkulu ababusise baganwe njengoba ke umuzi ufazeke ukuthi mhlambe gozololo baza ke baphume bayofuna imisebenzi. Ngicela uNkulunkulu abe nabo nje bafike baqashwe bafaka ama-CV abo. Banezinto baba eziningi eziphelele zama qualifications. Hayi ukuthi bahleli lana nje ngoba bengaphethe lutho. Banazo izinto eziphelele baqedile ikole baye ema-university kodwa bebehleli la ekhaya. Engathi ke la kuyekufaka khona ama-CV uNkulunkulu engabafakela ama-CV abo bese khona lapha ngaphakathi. Mhla sebethatha amabhantshi abo osiyasebenza bethi ake siye emakhaya bafike bafonele ukuthi nanku umsebenzi. Baba ngicelela lesikoti salapha baba. Wathi baba siqala ukwakha lo muzi sasingenawo amanzi awenele lapheleleyo. Sasiphathanisa singena vatelikali ezosilethela amanzi. Lelizwe lakithi ke alikakabe nawo amanzi lawa omasipala. Bafaka impompi bafaka kwaphuma inzuku embili behluleka. Yonke lemizi ayinamanzi yalelizwe lakithi. Kodwa impompi zikhona emakhaya wehluleka umasipala. Sabe Nkosi ke sesiyontonta amanzi lapha edanyini kule damu elapha ngenzansi. Safaka imoto zaletha amanzi sayenza foundation safaka imoto. Lase isigodi siyakhalaza ukuthi amanzi awemfuyo manje ayaphela. Kwaba khona lokho ukungabi nolimo olumnandi nathi nabo. Sicela intethelelo baba ngoba babe khuluma ukuyiqiniso nathi sasibuka ngendlela esasibuka ngayo. Manje baba ke ngeke ngizwe kuthiwa emandulo usesenyameni endala wake washintsha idamu koMaritzburg walithatha walibeka kuyindawo lapho umlungu akwathi mangabe izisebenzi zigula wafika wena
uNyaziwezulu ubabamkhulu wayithandazela wahlala amaviki amabili inkompolo yazi yaphila baphuma bayosebenza. Othi umlungu ngiyokukhumbula ngani Shembe ukuthi wadlula kuleli izwe. Uthi uShembe ngiyokukhumbula ngoba maleli adameli lapha lasuka laya lapha uyokhumbula ukuthi ke ngangikhona. Bathi kwahamba isikhathi iminyaka emibili emithathu lasha idamu laselivuka lapha kwa next door. Lapho umqalo wendlela kakhomba khona. Manje baba ngicela ubuyisela amanzi kuleli damu ngoba ilokhu saba nenkinga nabo sibangabanga amanzi awaphindanga ahlala leli damu laligcwala usaba nokudlula kilo. Athi mase fika amanzi angena aphuma ngaphansi ashona phansi. Alabo ngabe lisahlala amanzi kwabhajwa inkomo akade kungenzeki. Bathi napha abantu bakwaShembe siyacela baba ukuthi njengoba imvula izofika nje ake uligcwalise leli damu. Kwehluleka noma sebethi bavula imiselanyana endaweni ukuthi yehle kuye edamini ifika imisela ingene edamini kodwa idamu liphume ngaphansi lithola lingasenamanzi. Siyacela Nkosi ukuthi uwabuyisela amanzi ngoba kwaba ukuthi kukhona lapho esahishana khona nabo. Ngimbonile uNkulunkulu bantwana benkosi. Kodwa kubuhlungu ukukhuluma ngoNkulunkulu kumaNazaretha ngoba amaNazaretha asamthela uNkulunkulu. Awasamthanda amaNazaretha uNkulunkulu asamthela. Noma ngagqoka ingubo ukhulume kuwo ufana nokuthi uyadlala nje. Ngoba mangabe uNkulunkulu engamthelile akakwazi umuntu ukusuka esigabeni akakiso ahambe eye kwesinye isigaba engagunyaziwe ukuthi akaya khona. Bese wesigabeni akakiso yakwesinye isigaba lo muntu lo kusho ukuthi usamdelile uNkulunkulu. Ngoba mangabe umuntu ebona okonakalayo esigabeni esithize uyanyonyoba ayotshela abantu abakuleso sigaba ukuthi anothi lapha kancane nanga umfundisi ngathi usiyagaba vula. Bese bayasiba abafundisi bamqoqa ukuthi umfundisi uyabuka nila kulephutha la kulephutha la. Kodwa hayi umuntu esuke kwesakhe isigaba ekwesinye. Ingakho ke ngithi amaNazaretha kuyenza ukuthi awasamthandi uNkulunkulu. Kuyenzeka futhi naphezulu asuka umuntu phezulu ayocommunicate phansi ayohlanganisa phansi nabantu abasemazingeni aphansi ngoba efuna ukuqaba lumlandele. Zibe zikhona inhlaka akafanele adlulekise ngoba nomfundisi maye phezulu akakwazi kufanele adlule evangelini ayoxoxa nabashumayeli phansi. Ayongena emathempelini phansi akakwazi ukwenza lokho. Kodwa uxoxa nomvangeli ukuthi umvangeli kunje ahamba umvangeli ahambise inkulumo abuye nenkulumo amnike. Kuyenzeka ke nakubafundisi ukuthi asuke phezulu aye phansi akhumbule akasuka khona. Wayengakadeli wayebona ngathi lapha phambili kukhona ubumnandi utheme efike seshayiswa wathola ukuthi hawu kanti lento engakigijimela yikho kungcono lapha engasuka khona abuya emuva. Uyofunana emuva ngoba ngabe phela ahlale lapha ahambe ngeinhlaka ukuthi inhlaka ziyohamba kanjani. Siyabonga baba Nyaziwezulu. Lo muzi walapha ekhaya wathi sowuthatha wonke umsinga. Wala. Kodwa kwaba lesizwe sisodwa singangenanga la. Izizwe enhlanu zonke zilanga phansi kwesimangaliso ngaphansi konyasi. Isizwe sisodwa amakhosi amahlanu onke alanga phakathi asemsinga. Engikubongayo kunye ukuthi uNkulunkulu uNyaziwezulu wawubona lo muzi usasekude njengomabona kude. Ukuthi ngeke ubuse umfundisi oyedwa kodwa uyobusa abafundisi abaningi abayoba nembono abayohlanganisa lezizwe khona zihlangane kulo muzi zingehlukani. Wabona akasuba yedwa ngoba mayedwa uzogcina
eseshayisisana singekho athi yimi la kanti akunjalo manje mangabe ukhoza sethi ushayisiswana napha abalingani bami bazothi hey khoza awukwazi ukushayisiswana kulomuzi sibhekile bese umuzi uyaqonda kodwa uma ungabhekiwe ugcina futhi imina ikhudi lalapha bese izinto zibonakala alikho-ke ikhudi la angeke lizibe khona mathi akhuphuka ukhoza bazongidonsa bethi wo khoza athi akhuphuka umthembu sithi hayi mthembu akunjalo athi akhuphuka unduma sithi hayi ndumo ngeke uzolalela lo mthetho esizokhuluma ngawo ukuthi akube nje la ekhaya ake ngivungazele kancane 186 ngashama verse amabili akubachaza bantwana benkosi ngelinye ilanga kwakungumhla ka-22 kuJuni wona lo Juni esikiwo kodwa angibabonanga ngamehlo kodwa ngezwe ukuthi khona abantu asebephumile ezulwini uSathane wafika wabahlwitha wabahlwitha siphakathi nabo senza umsebenzi kaNkulunkulu kwawilanga longena kwa-23 wawukhona lapha ekhaya ngalelo langa kwakubanda ngempela unyembezi livakashela indlebe zathi mazifika lapha zizokwenza u23 lali khona ithende lika 23 kodwa ngoba sasesiplanile zathi mafika nje insizwa aqala ukufika sasikhipha amabhala sasikhipha izipeti sibakhomba amanzi kwangena ihlabathi kwakubuya imoto zakhanyisa kwathiwa nazi ya foundation lapha ya kwakhiwa izindlu zabafundisi kwenziwa ifoundation kwathi u23 namhlanje umile nami ke ngaba iqhude ngalelo langa ngoba amaqhude ayengekho
ngaba iqhude ngalelo ngathi u23 namhlanje umile bakusho mina sokuphelele naku umsebenzi o23 hawu bathi abantu awusifaka amabhedru sinje sathi kunjalo kwakhanyisa imoto kwakhanyisani zangena ihlabathi angena amanzi angena iconcrete zashaywa lezi zinza abafundisi lapha na ilokhuzana ifoundation lapha na kwagcwalisa lapha kwathi makushaya u12 zaziqeda insizwa zazi uqedile umsebenzi ngase ngithi mphathi ka23 ke sokusigaba sakho kodwa ngizocela vula ngehlabelelo uvale kwaba njalo u23 ngizwa ke kubethwa khona insizwa ezafika sihamba ngekhumbi lapha ngiyacela ukuthi lezi insizwa zize nje kimi zicela intethelelo uthi hayi futhi zicela intethelelo senze okungafanele ngiyozitethelela ngoba zona kimi zothi ziyakubaba ziyonikela zibe seqale kimi ngoba phela zona lapha phambi kwami ngiyibona bangitshela bathi insizwa seyihambile zathi hawu kanti sibizela ukuzosebenza zama nje ngekhumbi yaduma kwathiwa kwenziwa kwathiwa kuyasetshenzwa hawu sibiza u23 sibizela ukuzosebenza kwasho ukuthi kunzima umoya uthi emehlweni wokubanda zasuka zashaya ikhumbi iyazo zahamba zaphuma ezulwini kodwa zingakakhele ezulwini seseduze uma zingabuya zizothi centethelelo seseduze ezulwini kuyathethelelwa la ekhaya akekho umuntu ongathethelelwa zibuye centethelelo sinikeza ukuthi siyanthethelela lokho enakwenza lapha ya ngangiqhudeke ngalelo langa Komhla kungena umdedele ebuhleni. Ngangikhona nami kumdedele. Kodwa ngiyadabuka ngoba khona abantu esezweni lakithi abahamba bayohlala emhlanganweni ebuhleni. Bashiya umsebenzi lapha ekhaya uyinto ongakazi. Sasebenza kusukela bekuze kushaya u2 la ekhaya sisebenza. Abanye kodwa bahamba bayohlala ebuhleni. Angisho ukuthi ngiyabajezisa ngoba babe kuNkulunkulu. Kodwa nathi sasi kuNkulunkulu simlindele ukuthi uNkulunkulu uzofika kithi. Kubi kabi ukuthi mangabe kuzoba nomgcaco kwakho ungakwazi ukulungisa. Ufike ngelanga lomgcaco. Ubani akade elungisa? Wangena umthethele ngosuku lokuqala ngomsombuluko. Kodwa savuka ekuseni ngo7 nobaba uMdladla sasiphuma. Sayishaya imoto sabuya seza la. Ngoba ngalelo langa kwakubiziwe ngolesibili kuthiwe kubizwe. Wonke umuntu akaphelelela kwakuzofaka isilephu la phezulu la kuwalkway le eya lapha endlini kubaba ezepulpit. Kwakuzofakwa isilephu phezulu. I-concrete phezulu kwesilephu kwakuzofaka i-concrete topping. Sasiba nomdladla azange singene emakhaya ngoba sasilwazi lolu suku sifuna ukubona ukuthi abantu baphelele yini lo msebenzi uzokwenzeka yini isikhathi sincane kangaka njena ngomhla ka2 ubaba makuvala umhlangano uza la kuzokwenzeka yini kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngomhla ka2 isilephu lesi kwakuyikhona sithelwa phezulu uconcrete. Sasiba nobaba uMdladla sasuka saze oma la esimakanisweni sathi sifika nje ngabo 12 sathola abantu kuqele kumanikindini la kuyasetshenzwa la ekhaya intandane yagcina ukuthela kuse foundation lapha phansi yagcina ukuthela intandane sayizwa ukuthi ngathi inamandla sathi ngoba amandla sinawo nje ngeke lesikwenze hayi kwintandane kwabuyele ezandleni ayizange iphinde ibuye intandane yagcina kuse foundation lapha lezi sigaba. Amen. Sathi masifika nomdladla ngamisa imoto ngaphandle sangena nomdladla seza la sathola abantu baningi bayasebenza la. Ubaba ungema umakho walomuzi wayela
business pulpit. Hayi mase ngibona ngiza hayi wathi ke ukusondela ngakuleli yasango nje. Hawu manje kweva uhamba kanjani? Hayi uhamba kahle. Izophelela i-topping phezulu ngoba phela ayilali kufanele iphelele. Wathi ngendlela abantu abangakhona ngibona izophelela. Kanti lapha phezulu kukhona insizwa lapha yakwambatha induna yami yesizwe sabashendezi lapha eWinene eyayisebenza isithi ke ake ngiyochitha amanzi kwakukhona istebhisi esasingapha sibekwe ku concrete lapha istebhisi kanti abantu sasigama nxile kanti abantu mabehla ngaso yilokho istebhisi sinyelela nje kancane asibanjwe umuntu phela sihleli kulapha kwi concrete le lapha engene pulpit ilokho sishelela nje kancane sixoxa nobaba ungema la ngathi ngiphendula amehlo ngabona isitebhisi sehla sishiya manje indawo lesibambile phezulu ngabona umbathe eqalaza engazi ukuthi akagcume noma enzele uzogcuma kuphi yiwa leliya ngoba lento ingangale hawu ngathi shembe awusayisakhala phansi isitebhisi samshambatha la ngeqolo ngoba wayehla ngasethi awu sathi inkosi yami izivelelwa yini sathi sambamba umbatho wathothaya labambe ukuphukile la ngendlela esibuka ukuphukile phela naye isililo kasesikhala hayi abekho abantu ababona abaningi ngoba abantu bonke babegcwele ngale kwabona thina esifikayo wayezoke nesikhashana ewile lapha engabonwa umuntu ngoba abantu babengaboni kwabona thina nje ngathi mangibheka amehlo ngathi awushembe usayisakhala phansi ngasuka ngagijima ngathatha imoto lapha ngeza naye ngafike sambamba nomdladla samfaka emotweni sobabili hawu nongema wabona ulimele lo muntu sabona nongema wayisale ixoxa sesihambile sasiphuma naye lo shwi safika clinic hayi clinic bambamba bathi hayi imjovo ephelela sinayo ashona eMsinga esibhedlela basinikeza incwadi sasuka shwi eMsinga safike samfaka hayi basukuma phezulu mkhulu Shembe ngempela benkosi mkhulu Shembe bamphatha umbatha bambamba odokotela bambamba benza zonke izinto bamthatha bamfaka kwi x-ray mayibuye i-x-ray yabuye ithi imphumela akubonakala lutho akalimele khona sathi lo muntu akabonakala lutho kanjani umuntu oshaye ngesinqa kukhonkolo ehla phezulu akho lutho kwathi hayi akho lutho kodwa akahambi uhleli kwi-wheelchair hayi bemnikeka izinto zakhona bemnika izinto zakhona ukuthi hayi ukwenza lokho mangabe kunenkinga wobuya sibuka ukuthi kwenza kanjani mhlambe kusamaphilisi akwenza ukuthi kungaboni kodwa nje hayi ngethamba kubonakala lilimele hayi samqhuba umbatha ngenqola nayi imoto lapha ibuqamama sesithi hayi angimake sibuyisa imoto mbatha ungene emotweni angazi ke kumbatha ukuthi kwenzekani wathi umbatha hayi ngawu ngeke kule ngikhambe ngalesitulo lesi wavela wasukuma umbatha wahambela hawu sathi mbatha yini wathi hayi kuyavuma ngihambe ngiyahamba wahamba umbatha wagibela emotweni sabuya sezala wena unkosikazi wakhe la akazange azi ukuthi unkosikazi indoda esilimela isekho wezwa ngabantu ngoba kwakusetshenzwa wonke umuntu ebheke phansi wezwa ngabantu ukuthi sewonakele lapha ya kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyazi ngoba uNkulunkulu wasisusa ebuhleni thina ekseni wathi asize la sizothatha umbatha simuse esibhedlela kwaba njalo izithelo
kanjani kwakolesine ngomhla ka17 2023 sasihlezi nomfundisi uDlamini bese kufika omama isikhathi nje sase silako 4:20 ntambama kufika omama ababili omunye umama okhulile omunye umama makoti bayafika bathi sike safika ngayizolo safika isikhathi sesingasekho ngenxa ukuthi omunye usebenza kude umama lo semncane uMiss bathi sizobika sisuka le edududu eMkhomasi sahanjelwa salahlekelwa omama ababili abadala omama ababe necrash sebefuniwe labo mama sokuphela amaviki amabili singabatholi ukuthi basho laphi kuthiwa bathathwa imoto yaseGoli bese sicela uNkulunkulu unyazo lwezulu ukuthi asesitholisela amathamba abo ukuthi angabe angakuphi ngithi babuDlamini mawukhuluma ke usuku uhambile uyawubheka usokhaya ukuthi uthini babuDlamini isikhathi sinjena kusangayiwa kubaba kwakusebusika ke sokuqala ukuthi hayi athi uDlamini asiyozama emaphoyiseni hayi sifike emaphoyiseni siqonkothe hayi asivulela amaphoyisa hayi sihambe masihamba silandelana ke siyocela ke umntwana ukuba inkosazana ukuba isingongozele sengithi ngiyabheka ngemva kwami ngithola umama lo semncane ayakangenanga kade esangweni sangibuza kumama lo omunye mama lo munye ohamba naye uwasala na uthi umama cha siyesizwe ukuthi lapha ekhaya umuntu mangabe eseguleni komama akasondeli kubaba abakholwa kodwa laba bantu othi siyesizwe ukuthi akasondeli kubaba umuntu mayigula awusathi hayi kunjalo mama wathi cha ngizokhuluma nami ngoba nami udaba ngiyalwazi sakhuleka semukelwa yeza inkosazane wanikela umama washo ukuthi cha salahlekelwa omama njengoba kade sengishilo lasho izwi ukuthi inkosi kubusise wabeke sephuma ke umama ke samnika ithemba ukuthi hayi mama njengoba kusho inkosi kubusise sekuphelile yonke into yakhe silungile waphuma umama nami ke ngangilokhu ngilandelandela lolo daba ngoba ngangilokhu ngithinta amaphepha lawa ayelivezaveza lolo daba sakuthi ngolesihlanu kade bebika ngayizolo sakuthi nje ngolesihlanu asuka amaphoyisa lapho koScotland aqonda khona ecrash uqobolwayo afika athi ephoyiseni lele ela reporter ukuthi labantu bathatha imoto yaseGoli bafika khona bafike bathi hayi phoyisa sacela ukungena ngaphakathi ke sese ngezinja la ngaphakathi ukuthi kuhamba kanjani hayi lathi phoyisa hayi bathatha imoto abekhona bathi vula hayi laze gcina livulile iphoyisa bangena ngaphakathi bafaka izinja kule khotha ke kusho ukuthi inkambi yabo inkulu ke abanikezwa yona ukuthi basebenzele kuyona ikhona khonile nendlu kanti sekune nesikotho ngaphakathi zafika izinja zanuka zabavundululo omama ethulene lelodwa kanti bagcitshwe yiyo le ndoda esesangweni babe kade bebuya ndawana thize njengoba ama-crash ayedonate ngemali ethize oShoprite ubani babe kade bomukela lo mnikela ke ngiyabuka mhlawumbe baba wacabanga ukuthi ngoba ubaba wayesemdala no 60 something owayile isecurity wacabanga ukuthi mhlawumbe imali bayibeyiphathe ngezandla wafika ke wabalwisa ke funa le mali ngoba uzwile ukuthi bathola idonation kanti akazi ukuthi uphathe isheke nje futhi nalo uthitha ngendlela ethize wababulala wabagqiba waboshwa
kwathi waboshwa njengoba waboshwa ngolwesihlanu kwathi ngolwesithathu wagwetshwa udilika jele ngoba uNyazi senihambele emaphoyiseni lwathi hambani niyokhipha lo muntu bayamdinga bakuthi bahamba amaphoyisa afika buya naye nami khona ebuhleni ngelinye ubaba umfundisi umdluli ekhuluma ngensizwa eyakhuluma noNkulunkulu ngocingo ingasekho emhlabeni amen ngiyamkhumbuza usho njalo umdluli uthi kwathi insizwa yafika yakhuluma nobaba yathi baba umntanami kade alahleka useneminyaka ngazi washo naphi Nkosi sengicela ngithola amathambo akhe yahamba insizwa yaphela ezweni lakubo yathi mayifika ezweni lakubo kwadlula insuku embili entathu lwakhala ucingo kuyo yathi yalibamba hallo ubani ngikhuluma naye yathi ucingo yiloya kadunikela kuyo ufuna umntanakho othi awusumtholile na wathi uyafuna ukukhuluma naye wathi yebo wasabamba ucingo wathi ukhuluma naye hawu mntanami yini lento esizisa yona uthi hawu baba ngiyaxolisa baba sasi kwegoli sayobamba inkunzi eEastern Cape sathi masifika eEastern Cape sayibamba inkunzi kwasilungela kodwa sathi mase sihamba endleleni nabangani bami bangijikela bangibulala hawu yathuka indoda bakubulala pha ukhuluma kanjani nami wathi baba ngilambe uNyazi lwezulu la ngikhona ngifuna ukushoka ukuthi ke umdluli bayibeka akashonga ukuthi lensizwa yathi ngilande ubaba uNyazi lwezulu ezilweni noma esogwini ungangizwa ke kanjani uthi ngilande ubaba uNyazi lwezulu la ngikhona hawu ngikhuluma nawe usethe emhlabeni lwase luyanqaba ukucinga hawu uyathi iyaqhubetha indoda maye sifuna ukubuyela back akuveli inombolo le akade imfonela bakusuku lwesabatha ngalelo langa kuzoza ngakusasa kuba isonto ngalelo langa saso fika ubaba umfundisi uSikhakane enkonzweni njalo sasayixoxa ngeleli lendaba lentshumayelo kaMdluli ngoba la ekhaya kuthiwa mangabe intshumayelo ikhona kufanele nixoxe ngayo inivuselele sasaxoxa sisemotweni siya le enkonzweni njalo ukuthi na indaba kwake kwenzeka kuphi kwatholakala ukuthi yenzekile le ndaba bathi sibaba nje indaba la sihamba nomvangela uNdawonde wakuleli izwe lakithi emachumeni athi uNdawonde hayi lento enikhuluma ngayo le akade khulunywa umdluli yenzeke emndenini wakithi ubaba lo okhulume noNyazi lwezulu umntanakhe akakhulume noNyazi lwezulu umndeni wakithi la akade yelapho kubaba ngisho ukuthi mhlawumbe into mayikhulula kube ngathi kukhulunywa into engaziwa kodwa nami ngangithi umdluli ukhuluma nje mhlambe abantu bakwaZulu abantu bakuphi kwathi mase kuvela umuntu wakithi ehleli nawathi hayi kukithi la kwenzeke khona lento akakhulume nomuntu engasekho mhlambe asithi ubani ke lo akuyena uNkulunkulu afunde eMbhalo 14 verse 14 bangazazi-ke lezi zindaba
bayakutshela abahleziyo kulelizwe bayontshela abahlezi kulelizwe sebezwile ukuba wena Jehova ngoba baba sebezwile ukuba wena uNkulunkulu uphakathi kwalaba bantu uphakathi kwamaNazaretha abakubonayo ubuso ngobuso abakubonayo ubuso nobuso wena Jehova nefu lakho limi phezukwabo nensika yefu uhamba phambi kwabo ngomlilo Nkosi baba bengifuna leyo ndawana uzongivulela ihlabelelo 81 verse 9 bengifuna leyo ndawana ukuthi ngokuba wena uNkulunkulu uhlezi phakathi kwalaba bantu abakubonayo ubuso nobuso ngiyamthabukela umuntu akawubona uNkulunkulu ngomhla wokuphela mhla umphefumulo wakhe uhlukana nenyama akawubona indoda enkulu isidudla kangasazi ukuthi sakwabani uyosibona ngalelo langa kodwa nina amaNazaretha niyobona uNkulunkulu enimaziyo enake nambona ngamehlo enihamba naye uyabona mangabe kuthiwa siyahamba siyentabeni enhlangakazi ithi lencwadi bontshela abahleli kulelizwe niyotshelwa balapha endwedwe ukuthi masiye enhlangakazi bayahlala bengalali ubusuku ngoba bafuna ukutshela abantu izwi ukuthi udlulile uNkulunkulu adlulile amaNazaretha noNkulunkulu wabo ithi enye indoda inyanga yezulu unyazi wezulu sasesiqwini senyanga yezulu mangabe befika bezemzimoya bethi mabejika kundaweni esekwakopi abantu basebegcwele umgwaqo bethi amen wingcwele amen njengoba sihlala sisho othi masedlulile udumo lwasezulwini ithi indoda hawu siyabonga namhlanje ngoba sesimbonile uNkulunkulu wamaNazaretha nabanye ake beletho wabo simbone yathi nabanye ake beletho wabo uNkulunkulu kungakhulunywa ngento engazi ukuthi khona noma yikho ufunda ba makungabibikho kuwe makungabibikho kini uThixo umfokazi uThixo oyisihambi umfokazi umuntu oyisihambi ongasiyena owakulelo lizwe lakini nohlobo lakini ungakhothami kuye uThixo wezizwe kanti kusho siphi isizwe esinye makuthiwa ungakhothami uThixo wezizwe wokhothama kuThixo wakini hayi owesinye isizwe mina ngikuJehova uThixo wakho Inkosi kusise baba Umsebenzi 3 verse 22 3 verse 22 uMose wathi kobaba bethu Mose welaye abakubo kwaIsrayeli inkosi uThixo wenu uyakunivusela umprofeti inkosi uNkulunkulu wenu yovusa umprofeti kini kubazalwane benu wemvusa phakathi kwethu umaNazaretha njengami uyaba njengami lo mprofeti niyakumlalela yena yolalela yena ngakho konke akayokusho kuyakuthi abantu bonke mangabe kukhona abantu bonke abangamlaleli lo mprofeti abangalivumi igama lonyazi mabaphuphe
babhujiswe bayobhujiswa bengabe besababikho ebantwini. Inkosi kubusise ba. amen Mateyu 8 verse 21. Kuvela umprofeti kini ofana nami. uNkulunkulu wesizwe lesizwe akazafane nowesinye isizwe. Uyafana nawe uNkulunkulu wakho. Mateyu 8 verse 21. Ngifuna ukukhuluma ngeinsizwa lezi ezihamba noNkulunkulu izwe lonke. Le ncwadi ikhuluma leso Mateyu 8 verse 21. Yes baba. Omunye kubafundi babo Omunye kontombela noshozi wathi kuye Nkosi, wathi uNkulunkulu ababehamba naye unyazi wezulu, ngivumele uthi Nkosi ngivumele ngiye ngimbele ubaba kuqala. ngiyongcwaba ubaba ekhaya. uJesu wathi kuye, Wathi unyazi lwezulu ngilandele wathi ngilandele wena shozi, uyeke kwabafileyo uyeka abafile bambele abafileyo babo. bangcwaba abafileyo baba. Inkosi ibusise. Njengoba insizwe ihamba noJesu Kristu ngalelo langa lelo yayinemndeni wayo, kodwa umndeni wayo babengakholwa. Kwafika isikhathi ukuthi ahambe emhlabeni ubaba wakhe useyobika kuJesu Kristu ukuthi baba ngicela ukuya ekhaya. Ubaba uhambile emhlabeni. Owabuza uKristu ukuthi ungcwatshwa nini ubaba wakho? Ithi lensizwe ungcwatshwa ngeSabatha. Uthi bayiyeka abafile bangcwabane bodwa, ngoba wayeyongcwatshwa ngeSabatha. Manje uzwe ukuthi umuntu hayi asingcwabi nathi ngosuku oluthize ngoba nana ngcwabi ngeSabatha. Bawusubuza ukuthi ubani akasho njalo ukuthi ningangcwabi ngalolo suku oluthize ngoba nathi asingcwabi, ngoba thina kwasho unyazi lwezulu mzukwane lidabula lomhlaba lwathi abantu ningabangcwabi ngeSabatha ngoba usuku lokuphumula. AmaNazaretha ayingcwele abantwana benkosi, ningabuki njobe la nibona ngathi zithi ngithi ngezikazi lutho. Ihlabelelo 149 verse 5. Akuzona ithingi abantu abahlakaniphile kakhulu, kodwa bathi bezwe umthetho kaNkuluNkulu. Amen. Bathi bezwe umthetho kaNkuluNkulu obenze kube 149 ihlabelelo verse 5. Waza baba. Abalungileyo abayingcwele babethaba ngodumo, abajabule ngokuthula, abahube ngenjabulo, bahlabelele ngokuthula ezikhukhweni zabo, emacansini abo. Amen. Lawe ehleli kiwo ahlalanga ngoba sizithutha, cha sihlakaniphe kakhulu, kodwa umthetho uthi asenze kanjalo. Bantwana benkosi, ngingakami lapho sengiyama eNtshumayeleni, kodwa sengifuna ukubonga kubafowethu bonke abenze lo msebenzi wasesimangalisweni ube lolu hlobo oyilona. Laba bantu abenze lo msebenzi bangaphezulu mhlambe ka1000 akade bezinikela ngothando lwabo. Sathi masivula lo muzi kwakho insizwe yafika yanikela le yalesimenyiwe umvangeli Sokhela. Kwangakabikho lutho la sihlela phansi kwesihlahla yafika iViropi brown envelope ino 20,000. Wathi ngizonikela ngoba amathambo engane zami nobaba mkhulu alelela emsinga. Lapha eDumbe ngikhona ngiye ngoba ngibalekela lento yasemsinga uthungunyane lolohlale lwenzeka. Ngahamba ngayeDumbe, kodwa ingane zami khona ezasala la engayingcwaba la. Baba ngaba ngcwaba la. Manje nginama manginyakaza amathambo ngithi naku 20,000. Sababaza kanti sasibabaza into encane. Ngiyacela abantwana benkosi ukuthi engingafikanga kibo
hayi ngoba ngithi azake banikele ingenxa mhlambe ukuthi emkondweni mhlambe bazobaleka kodwa ngiyazi ukuthi abanye mhlambe abawuthola ithuba noma ngayiphumyako bayo bacelela isibusiso kwasuka insizwa enye yakhona lapha kithi sesibizeke bathi sithi umflongashi yathatha indlu kulezi zindlu ezingale ngeke ngisho ukuthi yipi kodwa yathatha indlu kulezi zindlu ezingale yathi hayi ngiyosho la ngikhathala khona ayivuke yayivusa iyodwa leyo ndlu leyo yayivuthi iyodwa yathi mayifika kulokhuzane ishoni nina ngendlela enilwe enisho ngayo indonga amaziphela bathini ya la kuphela khona iroof indonga ephuma phansi iroof ephezulu phela foundation angazi ukubizwa kanjani kwathi makuphela ke le wall plate leyo ke oyishoyo yayishaya wall plate yathi nya yathi hayi sengathatha iroof niye phambili yayishaya yodwa indlu yonke yayisisa phansi azoyiqeda umfo kaNdlovu baningi bantwana bankosi kodwa ngeke ngikhohlwe izinhlaka zonke zomasipala ezafaka isandla la ngibalile induna zenkosi ngibalile intethelelo ngibabalile abashumayeli bekhipha izinkomo eziningi azitekwanga la ekhaya zonke inkomo ezazenza kade ekhishwa amadoda bayini emathempelini sikhipha inkomo senzani azange kube lokukhishwa kwemali kuyofuna inkomo kubani bebeyifunela ukuthi hayi thina sifuna usinika inkomo ngoba sifuna ukuyihambisa esimangatisweni ngingeke ngikhohlwe insizwa yalapha ePhakamani Temple abathi umkhulu Mpofu imisebenzi yakhe bela ekhaya mhlawumbe ngaphezulu kwe2 million akayenze kulomzi njengoba ubona uqhakazile nje icontract yakhe ibisebenza la yenza wonke umsebenzi ngingekhohlwe insizwa yakwanene la eNewton umthokonene akabambe lo muzi sasihamba ngesisi njengenyoka sesithi masihola konke sikholile nabana amabhizinisi bahole bafakela naye kwakuthi makufika lokho kufika kuyena amabhizinisi akhe akuthathe konke azokufaka la nalamhlanje siphethe amanzi nje uthatha imoto zakhe zamanzi uzofaka amanzi la enduna zesizwe samathunu ezakhipha 1000 bazo zabafaka la insizwa enye yakwamthali yasifulelela labo guqa yathi izobhadala umakhi umfulelo ozofulela yakhokhela umfuleli imali yakhe ayikholwa la ekhaya insizwa yalapha esonta kwelihanyana labathi kusethobela ibisupporta ngematerial yonke eziyofika ku300 ithi thathani niyosebenza niyobona ukuthi ningikhokhelani ethi ngiyabonga ukusebenzisana namaNazaretha ngoba kwenza ukuthi umsebenzi wami yonke into lapha kwi-hardware ayihlali ngibe ngisathi ngifika lento bayithathe ngelanga izitini bayithathe ngelanga yonke into simende kufike ilole bemabili kodwa kushona ilanga bese phelile ngoba akasebenzisana noNyazi lwezulu Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi abanye engababalanga Nkosi uzubakhumbule ebusisweni Nkosi ozoyikhipha nabo baze bayithole nalabe ngibabalile Nkosi ngibabala ngoba imisebenzi yabo isafika kimi engqondweni ukuthi benzani abanye ke mayingasafika hayi ukuthi ngoba bengenzanga lutho kukhula bakwenza kodwa anginayo ilist yokubuka ukuthi usibani bani nosibani bani kodwa ngithi uNkulunkulu engathi bonke laba bantu abazele umuzi ube nje esiwakhe iminyaka ewu8 sishudulisana sishonisana emahlathini sibuyisana umuzi unenkinga abantwana benkosi
kodwa uNkulunkulu engathi ngasipha inhlanhla njengoba sesiwakhile asiphe ubunye. Kodwa siyathembisa baba uNyazi lwezulu njengoba wabeka la ekhaya iGNU le ayingeke ikwazi ukunyakaza. Njengoba wabeka iGNU baba ngeke ikwazi ukunyakaza. Umukhoza ake wathi anyakaza nje hayi zizomnamatha. Umthembe ke wanyakaza nje zizomnakatha. Unduma ke wanyakaza zizomnamatha akanayo chance. Kodwa ngiyacela abantwana benkosi laba sibahamba ngaphambi kwabo sibaholayo. Ningavumi lezi zinto lezi engifika nginitshele zona. Ngifike ngithi wena kunje ngizokugcoba. Ubazi kahle ukuthi ngizokufaka esikhokweni ngizokugcoba phezulu komunye umuntu. Bese uyavuma ukuthi uzogcotshwa ulalele lokho. Hayi njengoba kuyiGNU ngeke uzugcotshwe. Engakutshela ukuthi uzogcoba ngeke uzugcotshwe ungadlulanga kule 3 le yabafundisi la. Mayiphika ukuthi ka awuzugcotshwa khohlwa. Ungazeke uluze ngiyengizwe bethi ke ekhishwa nezinkomo. Ungazi uluze inkomo yakho ngokuthi uzogcotshwa ngeke. iGNU le ebekwe uNyazi la ekhaya. Ibheke omunye nomunye ukuthi wenza kanjani. Ukhoza manje ukephumela ephulile isiswana sakhe singekho ethi hayi yimi la ngimkhulu hayi kuzothiwa ikhosi esifikile asehle isisu. Ithina sikhona nathi sifuna ezethu izizwe zibonakala asehle sakho silikane nesethu. Ngiyacela abantwana benkosi la ngone khona ngiyacela baba Nyazi lwezulu Thixo omkhulu Thixo ulithemba lethu Thixo owasifunda sizintandane weza kithi nalamhlanje usuke emzini wakho weza lapha kithi washiya ikhaya ngoba ufuna mina nawe. Ngiyacela la ngone khona uNkulunkulu angithethelele bekuba umnandi bokukhuluma ngiphambi kwaNkulunkulu. Ngiyaye ngizothiwa lolu gibelo ungibambile namhlanje. Ngiyaye ngizwe mangabe kuthiwa mawumfundisi ufike emhlanganweni wangicozisela omunye umfundisi ihleli naye wathi mawufike emhlanganweni nje ufika nje wofike udlule uye kubaba uyonikela uyobonga ukuthi baba sengifikile ngiyabonga ukuhamba endleleni ngithi ayiphuze impela lela uthi phela usukwenzela nalokuthi inkonzo ubaba mangabe abi inkonzo azi ukuthi ukhona usuwenza uthweza abi inkonzo wazi ukuthi ukhona manje baba nginecala ngoba ngeza lelo gamlelo ngabaleka umphela amangifika ngireport ukuthi ngikhona ngiyengifika nje ngihambele ngiyohlalela edokodweni ngithi ngothandaza mase ngithandaza ngoba ngizawo report ukuthi ngikhona kanti usuku challenge inkonzo nginika inkonzo ngoba ngiyayisaba le ndawo engimkiyo manje ngiyibalekela kodwa namhlanje ngificile ngoba kusezweni lakithi angazi ke noma ngisengenza icala limangayi kubaba ngithi ke baba ngikhona kodwa ngibaleke ngithi ngeke kanti ngizobhalisa igama lami ukuthi ngikhona wocabanga mangabe ucabangela abanye bese ngiyaphela ngiyoyihlalela ngalawo basi bantwana benkosi inkosi ibusisa amazwi enwezileyo amen. Siyabonga amazwi amazwi aphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo esikhulu 39. Arjadina sicela umbangela sokhela wakhona lapha ekhaya soba ngesihlabelelo inkosi imbusise. Amen. Amen. Nkosi busupha amabangcwele. Amen. Oh,
Amen. Asibonge Nkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi ezizwe zonke. Shemba ngqondo. Ithitheni wezulu. Baba mkhosi lapha mwakho zozendlala singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela usigeze ziphaka ngcola sizweni. Usithele wonke amacala esinawo. Usenze sifanele ukubizwa abantwana bakho. Esihle ibusi siphe nendlanga. Siphe ukushaya size sikwazi ukuhlola ukuthi nokubi. Sichithele izinto zobunazarete. Khulisa ukugcwala umhlaba. Esiqedela usize emhlabeni. Kwenze namanga ebandleni. Esiphulisa kuwo konke esikufisayo. Sibonga abagulayo manje naphakade. Amen. Ngipha umhlangano kwesikabhadakazi ebuhleni bamaNazaretha. Owathi libomvana yayibuthi sembe kamaqadi emzini wamakhosi. Nqathazo yibusiso phezulu kwentaba ikhena nezawo uqathaqatha. Ubani kanti owazunyasi? Onyazi unknown sitwa sikamabinda. Umbambe wanda ngentama ngesikhuma umbishop kwabaphakame benkonzo. Wasikijimela ithibanga nolakho uDibi. Behambe bebumba behlophisisa ngoShambe. Ubalethi babuya bengabuyaze bengenquba kaziyongo. Isiyesule enkosini enyanga yezulu. Yamethusa ngechakide thusimambe kwalukweni kwayo. Ngoba ubengelibonisa lexava umhlaba nezulu. Ufike sethethelele ukuzoshweleza. Wafika usomlinde ngenhle intende. Wamthethelela umthethelela kantende efasemsenini. Ziyohlala zikhumbula izo